Bakwethu siyadibana njalo kuleli viki uhlelo lwethu lamaviki wonke buza iBhayibheli ukuphendule. Ikhamba labafundisi bamabili amajaha wompofu. Ngizathanda ubana basamukele uhlelo lwamhlanje. Bafundisi. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli. Siyahlangana njalo kuhlelo lwethu buza iBhayibheli ukuphendule. Okhuluma ngumfundisi umpofu CK. Salibonani balaleli. Siyamukelana njalo ehlelweni lwethu lwale iviki lapho isifunda khona ndawonye ilizwi likaNkulunkulu. Thixo sengathi angasisiza ukuzwisisa lokulalela lezi zinto zisize ezimpilweni zethu. Ngumfundisi uOb Mpofu. Siyabonga. Siyabonga bafundisi, siyabonga balaleli. Uphondo oluncane. Luncane kodwa lezi zinto ezinkulu. Lusiphondo lolu sithethina lwafuna ukuguqula umthetho kaNkulunkulu, ikakhulu umthetho weSabatha. Kunjalo. Ake sikhangeleni eBhayibhelini mfundisi Ob ukuthi kule ndawo yini lapho iBhayibheli lihlona umthetho weSabatha uzaguquka kumbe kule mbali etsho njalo. Siyabonga. Sincedise. Ke sikhangeleke eBhayibhelini. Njengobana sisithi ukuthi sibuza iBhayibheli. Ithi yona lapha uMateyu 5 ivesi 17. Ithi yona lingacabangi ukuthi ngizediliza umlayo labaprofeti. Angizanga diliza kodwa ngizegcwalisa. Ngiqinisile ngithi kini. Kuze kwedlule izulu lomhlaba. Akukho ngitsho badlana lechachana eliza kususwa emlayweni konke kuze kugcwaliseke. NguJesu lo. Ungakhangela okunye uJesu ayesenelisa ukuthi akubone imicabango esenhlizweni zabantu. So uJesu enanzelela ukuthi abantu engeke bangacabanga ukuthi ngokuza kwakhe sezoguqula umthetho. Uhlathi yena lingakucabangi ukuthi ngizeguqula umlayo labaprofeti. So lapha sibonani? Sibona ukuthi ungafunda iBhayibheli kusukela kuGenesis usiya kuSambulo. Kayikho indawo lapho uNkulunkulu athi ngiyalivumela ukuthi liguqule imithetho. Kayikho indawo lapho uNkulunkulu athi imithetho eli10 kayisasebenzi. EBhayibhelini kakukho khona lokho. Ungaze uyefika encwadini yokucina incwadi kaSambulo uJohane laye kukhona lapha atshengiswa khona izibhebhe zomthetho kaNkulunkulu ezulwini. Lokhu khona kuze kuyefike kuphetheni kweBhayibheli. So uNkulunkulu kazange ake anike laloba ngubani kuuniverse yonke kumbe emhlabeni imvumo yokuthi aguqule imithetho. Yena ngokwakhe uthi imithetho yakhe ngeke ayiguqule. Lo Jesu yena ngokwakhe uthi kalandanga ukuthi azoguqula imithetho. So umthetho kaNkulunkulu awuguqula. Ungabona umuntu obuya eseguqula imithetho kaNkulunkulu uyabe sesenza okungekho embhalweni. Enxa yemfundisi khonapho uhluchasise ngoba anxa benge basikhutha kwamaviki ukuthi uchasise ukuthi imithetho leyo ukhuluma ngayo yipi ngoba ngibonani kulento eqhakathekileyo ngayo. Siyabonga. Sikhuluma ngesimilo sikaNkulunkulu. Kunjalo. Sikhuluma ngeconstitution yakhe. Kunjalo. Sisekelo sombuso wakhe. Kunjalo. Ukuze kuzwisiseke kahle ukuthi kungani uJesu sitho njalo nxa ekhuluma umthetho elithi ngoba nxa ukhuluma ngokusoka ukwakhuluma ngokwelana iviki. Kunjalo. Yeah. So kufanele sehlukanisa. Sehlukanisa imithetho leyo bizawuthiwa imithetho kaNkulunkulu. Ukuthiwa iDecalogue ngesikhiwa. Ukuthiwa iDecalogue. Kumbe i10 commandments. Bese kusiza le mithetho ukuthiwa imithetho kaMose, ukuthiwa iceremonial law. Le imithetho eli10 yabhalwa ngomunwe kabani? kaNkulunkulu. Le imithetho leyo ukuthiwa ngaMose yabhalwa ngoMose. Le imithetho eli10 kusanctuary yayihlala phakathi komthokotho wesivumelwano. Le yayihlala ngaphandle eceleni. So imithetho na le vele yehlukene. Le eminye imithetho le ekuthiwa imithetho kaMose yayingumfanekiso. Kodwa le imithetho eli10 iveza isimilo sikabani? SikaNkulunkulu esimi kuze kube njani? Kuze kube phakathi. Okulula nje kodwa lathi nxa siphila emhlabeni. Ngiyangibone kule nsuku zokugcwela izimota lapha edorobheni. Ungafika nje ku-intersection engela ama-robot kumbe amagesi engahamba lapho la ma-robot. Ukuxozela ukuba khonapho uyamangala. Uzuzibuza ukuthi phela ngabe kakula ma-robot ngaka uyahambeka yini. So kutshengisa ukuthi akula ndawo engela mthetho. Even umuntu ebhala i-research kule mthetho ye-research. Even ngikhaya lapho abantu asiphuma khona kule mthetho. Ezikolweni kule mthetho. Nxa ngiyacabanga ukuthi nxa ngathiwa vela kula mthetho emgwaqweni kula mthetho ema-ofisini okusetshenzwa khona kula mthetho vele ngeke kuphile. So imithetho leyo uNkulunkulu akhuluma ngayo iveza isimilo sakhe futhi iyenzelwe thina ukuthi sincede. So ngaleso sizathu uNkulunkulu uthi kayiguquki imi kuze kube phakathi. Siyabonga mfundisi CK, siyabonga kakhulu. Akusithathe usisibuyisele embalini. Kancinyane ukuthi umthetho vele wasuka ngaphi. Ngiyabonga mfundisi. Sizafunda eBhayibhelini lapha kuGenesis isahluko sesibili amavesi amathathu akuqala bese ngisiyafunda lencwadi kaExodus ngu20 ivesi ngelika 11. UGenesis isahluko sesibili vesi ngelika 1 lithona ke
kwasekuphela ukwenziwa kwezulu lomhlaba nako konke okukukho. Ngosuku lwesikhombisa uNkulunkulu wawuqeda umsebenzi wakhe abewenza, waphumula ngosuku lwesikhombisa emsebenzini wakhe wonke abewenza. uNkulunkulu wabusisa usuku lwesikhombisa walwenza lwabangcwele, ngoba ngalolu suku waphumula emsebenzini wakhe wonke wokudala uNkulunkulu ayewenza. Ngamanye amazwi mfundisi wami, iBhayibheli liyasivezela ukuthi usuku lolu lwangeSabatha uNkulunkulu walisungula ekuqaliseni isono singakangeni, dala izulu lomhlaba eqeda konke. Kulapho uNkulunkulu asungula khona usuku lwangeSabatha, usuku lwesikhombisa, usuku lweSaturday. So ke lolu suku ke ayisilo suku lwamaJuda, ngoba abanye bathi lusuku lwamaJuda. Uzananzelela ukuthi amaJuda abuya 2000 years after indalo kaNkulunkulu. So kungayiso kuyinzalo kaAbraham ngoJakobe. Umntana wakhe wesine nguye wayebizwa ukuthi nguJuda, nguye osungula isizwe sani samaJuda. So ke kodwa ke iSabatha silithola ukuthi uNkulunkulu ekuqaliseni kona ngale edala izulu lomhlaba, kulapho asekela khona wasungula usuku lwangeSabatha. So lubuya ekuqaliseni uNkulunkulu edala. Exodus usafuna ukubala? Ngiyafuna ukubala Exodus 20 ngesingeli ka11. iBhayibheli bese lisithi lona ke, ngoba ngensuku eziyisithupha inkosi yenza izulu lomhlaba lolwandle lako konke okukukho, yaphumula ngosuku lwesikhombisa. Ngalokhu inkosi yalubusisa usuku lwesikhombisa yalwenza lwabangcwele. Lapha sesiphiwa isizathu ukuthi kungani uNkulunkulu waluphawula lolu suku, walubusisa, walungcwelisa, ngoba wayeseqedile umsebenzi wakhe wonke ayenjani ayewenza. Yikho silaywa emthethweni wesine ukuthi kumele silukhumbule, silugcine lungcwele, ngoba uNkulunkulu ngiwalenza lwabangcwele. Engingaye mfundisi ukuthi uncedise abalaleli ukuthi bangabona ngani ukuthi usuku lwapho ngokwenziwa nje, ukuthi uNkulunkulu wabona isizathu sokuthi umuntu uyadinga kunjalo isikhathi. Ungakhayela athi abantu abalasikhathi kunjalo mfundisi wami, ya labathetheni abalasikhathi. uNkulunkulu wabona ukuthi abantu bangasebenza kokuphela kukhona okuza kwenzeka. Kunjalo mfundisi wami, njengoba imtshina layo ingasebenza kokuphela ingela kuphumula, iyafika esigabeni sokuthi iyabe iyazilimaza ingasasebenzi. Lo muntu wenziwe ngendlela enjalo. uNkulunkulu walungisa lolu suku ekwazi ukuthi lusuku lapho esizadinga ukuphumula asivuselele. Khathesi silezi mota lezi esihamba ngazo. Imota imisele ukuthi ungahamba ngayo umganga othile, kumele uyithathe uye ku service. Ungayekela bakhipha amadala ama-oil batshintshe ibotshwe kakuthi khangela ukuthi sese ubusuphinda futhi uhambe futhi umganga onjalo ofana nayo. Usuku lwangeSabatha umlimo walenzela khona lokho ukuthi nathi asivuselele, ukwenzela ukuthi nxa siqalise enye iviki sesivuselelekile, silamandla amatsha ukubana ke sibhekane leviki elitsha. So lusilungele lolu suku thina njengabantu, ngoba yikho uNkulunkulu walwenzela abantu ukuthi sithole ukuphumula, sithole ukuvuseleleka, sithole ukudalwa kakutsha. Mfundisi Obhi, abanye bathi bona mina leSabatha lami kungaba lusuku lokuqala, uthe uphondo oluncane lona lungcamele usuku lweSabatha kunjalo, losolumiso lwalusuku olokuqala lweviki endaweni yeSabatha. Kodwa bakhona abanye bathi hayi mina iSabatha lami Friday, mina iSabatha lami Wednesday. Abaqambe amalanga uthi ngiyazikhethela iSabatha lami. Akusincedisa ukuthi ilanga leli lilomahluko bani. Nxa ukhangela amanye amalanga ungazenzela yini iSabatha lakho? Siyabonga. Nxa sikukhangela futhi ngokweBhayibheli, into emqoka esithi abalaleli bayibambe, indaba zokukhonza zilawulwa liBhayibheli. Kuqakathekile khona lokho. Kufanele ukuthi engikwenzayo konke ngithi iBhayibheli lithi. Kuqakathekile khona. So lapha sinanzela ukuthi kulezinto ezintathu uNkulunkulu azenza esukwini lweSabatha ezenza ukuthi lungantshintsheki, luphawuleke, lube lomahluko, luphawuleke kunjalo. Ithi yona iBhayibheli ngakho amazulu lomhlaba kwase kuphelile lakho konke okukukho. Asasinika ngesahluko uGenesis 2 verse 1 siya ku 3. Ithi yona ngakho amazulu lomhlaba kwase kuphelile lakho konke okukukho. Njalo ngosuku lwesikhombisa inkosi yayisiqedile umsebenzi wayo eyayiwenza. Yasiphumula ngosuku lwesikhombisa
kuwo wonke umsebenzi wayo eyayiwenza. Uvesi ngu3. Inkosi yasibusisa usuku lwesikhombisa yalungcwelisa ngoba ngalo inkosi yaphumula kuyo yonke imisebenzi eyayiwenza leyayiudalile. So iBhayibheli lithi kulezinto ezintathu. Okokuqala kuthiwa uNkulunkulu wabusisa usuku lweSabatha. Kusitsho ukuthi usuku lweSabatha akula ukubusisa lokhu nguNkulunkulu kuphela ongakwenza. Akula umuntu ongathi yena mina sengibuye ngabusisa olunye usuku. Hayi, lokhu ukubusa okukhulunywa liBhayibheli lapho ngakubala ngolimi lwakho lweBhayibheli ngamandla kaNkulunkulu kuphela. Umdali onguye owadalayo, nguye wabusisayo. So kwakuqala usuku lweSabatha lubusisiwe. Phakathi kwensuku eziyisikhombisa zonke zeviki, olwesikhombisa yilo lodwa olubusisiwe. Okwesibili uthi uNkulunkulu walungcwelisa, walubeka eceleni. Abanye bajwayele ukufaka umzekeliso ukuthi ungaba lamadonki angu7, ungaba lamadonki angu6, lenkomo yesi7. Inkomo yesi7 le kuthiwa ingcwele ngoba kayifani lamadonki. So usuku lweSabatha phakathi kwamalanga ayisikhombisa, usuku lwesi7 lulomahluko ngoba uNkulunkulu waluphawula, walubeka eceleni. Ukungcwelisa lokhu yikubeka ulutho eceleni ukuze lusetshenziswe umsebenzi ongcwele. Yikho kuthiwa ukungcwelisa. So usuku lweSabatha yilo lodwa lwangcwelisayo. Uthola amandla okungcwelisa uNkulunkulu kuphela. Then okwesithathu uNkulunkulu waphumula ngosuku lweSabatha ngoba wayeseqedile imisebenzi ayenza. So usuku lolu kaluguquleki. Ngezinye indlela uphondo oluncane lungaze luzame ukuthi lufake olunye usuku, kodwa akula muntu ongenza okungcono ukudlula okwenziwe uNkulunkulu. Akula muntu ongalawula indaba zokukhonza ngaphandle kwabani kukaNkulunkulu. Ngenxa yomfundisi khonapho ukuthe wena walubusisa walungcwelisa waphumula ngayo. Enxa ungachasisa ukuphumula ukuthi abanye baza ukuthi uNkulunkulu kadinwa phela. Kunjalo. Nxa sithi waphumula sitsho njengalokho. Singakufanisa lo muntu obazayo. Umuntu obazayo ngabaza isitulo sakhe. Kuyafika esigabeni sokuthi asuthiseke ukuthi isitulo sami lesengisibaze kanjani ngasiqeda. Even lokho elamandla okubaza ngeke athathisa ngcela lokho ebaza. So okwenza ukuthi aphumule kayisikho ukuthi kaselamandla. Okwenza ukuthi aphumule ukuthi sesuthisekile ukuthi umsebenzi wakhe usuphelele. So uNkulunkulu kaphumulanga ngoba wayediniwe. Waphumula ngoba wayesesuthisekile ukuthi umsebenzi wakhe usumuhle. Yikho wazi wathi ungafunda uGenesis 1 yakuthi wathi bheka konke kunjani kuhle. So waphumula ngoba esesuthisekile seqedile lokho ayekwenza. Esipha futhi lesibonelo lathi njengabantu bakhe ukuthi ngosuku lweSabatha kumele senze njani siphumule. Siyabonga. Mfundisi CK sike sayithinta ngabona kancane ukuthi khona isono singakangeni. Alright. Singathini? Isabatha lalikhona likhona yini isono singakangeni? Siyabonga mfundisi. Ungakhangela isahluko esisifundileyo lo mfundisi uMpofu abe asifunda amavesi afana naye. Sithola uNkulunkulu esungula usuku lwangeSabatha, elubusisa elungcwelisa ephumula ngalo. Ungaya kusahluko esilandelayo sesithathu esika Genesis. Kulapho esithola khona ukungena kwesono ngokungalaleli komuntu. So iBhayibheli liyasivezela ukuthi iSabatha laba khona isono singakangeni. Isono sasala sesingena, iSabatha selikhona phambilini. Kuyafanana lo mtshado uNkulunkulu wantsho wenza umuntu ngomfanekiso wakhe wambusisa. Isono singakangeni wabahlanganisa uAdam loEva ukuthi babe ngumuntu lomkakhe. Isono sasingakangeni khonapho. uExodus 20 verse ngeka11 layo iyagcizelela futhi khonokho esikukhulumileyo ukuthi isono singakangeni iSabatha la vele selikhona. Yikho nxa eseloba ngapha kuExodus usesithi khumbula. Akula muntu ongakukhumbuza ngento obungayazi evivele ngekho. Ungezwe umuntu esithi khumbula lokho kuthi ukhuluma ngento obuvele uyazi uyitshelwe ngayo. So ke uNkulunkulu nxa esebuya ngapha kuExodus ngapha usesikhumbuza ngento eyayivele ikhona ekuqaliseni ngapha kuGenesis. Isono singakangeni. So iSabatha laba khona isono lesi singakanjani singakangeni ngoba iSabatha liveza ukuthi umuntu uyavuma ukuthi ungumsebenzi wezandla zikaNkulunkulu. Njalo umuntu kunjalo even engakona wayevele idinga iSabatha ngoba yikho uNkulunkulu waphumula emsebenzini nawe ayewenza. Isono singakangakanani umuntu ongumsebenzi kaNkulunkulu wayevele idinga iSabatha isono singakangeni. Lanxa isono sesingenile ke uNkulunkulu uyakwazi ukuthi siyalidinga iSabatha lanxa sesiphakathi isono sangena. Kuqakathekile ukuthi siphumule ngoba umzimba usebenza njengomtshini. Sike sathinta indaba yamaJuda mfundisi ngathi singadlula kancane le iqhakathekile.
ngoba uphondo oluncane luthi lona nxa babeguqula isabatha babe sithi bona lolilanga lesabatha ngelamaJuda nasesifuna elamaKristu babe sitsho njalo nxa singayibala ufuna ukuyibala kanti uMakho 2 verse 27 iyasivezela laphana okumqoka mayelana lokuthi isabatha vele kade ngelamaJuda yini kumbe ngelikabani uMakho 2 verse 27 lapha ithi yona wasesithi kubo isabatha lenzelwa umuntu kodwa umuntu akenzelwanga isabatha le ndodana yomuntu iyinkosi ngitsho lesabatha so isabatha lenzelwa umuntu ngolimi lweBhayibheli ibale lithi umuntu laphana licho abantu bonke ihumanity so ngezinye indlela uJesu wakuveza sobala ukuthi isabatha kaso lamaJuda ngoba nxa kuthiwa umuntu kumbe abantu eBhayibhelini akukhulunywa ngamaJuda kukhulunywa ngabantu bonke imihlobo yonke abadalwe ngomfanekiso kabani kaNkulunkulu so isabatha ngelabantu uphondo oluncane kodwa luguqula isabatha lwabuya ngokuthi hayi no isabatha selilidala ngelamaJuda asidingele usuku lwamaKristu kodwa khona lokho eBhayibhelini kakunjani kakukho iBhayibheli yona isitshela ukuthi isabatha kalila mhlobo kodwa isabatha ngelabantu njani bonke so kuqhakathekile ukuthi sikunanzelele khona lokho ngibona umfundisi ke sakuchasisa njalo khona ukuthi nxa kuthiwa isabatha lenzelwa abantu lenzelwa ukuthi abantu bancedakale ngalo kunjalo ayisabatha kalenzelwa ngubhanitsha abantu kumbe kuncindezela abantu thina kasincedi sabatha isabatha linceda thina kade kulanda khona ukuthi lenzelwa abantu osuthatha ukuthi na hayi asomaJuda wodwa nxa sikhangela mfundisi CK emhlabeni omutsha kukhona isabatha lizagcinwa kuzahamba njani ngendaba yesabatha ngiyabonga mfundisi sizafunda encwadini kaMprofeti uIsaya 66 ivesi ngelika 22 lelika 23 uIsaya ngu66 ivesi ngu22 lo 23 iBhayibheli lithi lona njengalokho iphezulu elitsha lomhlaba omutsha engiza kukwenza kuzakuma kokuphela phambi kwami kutsho inkosi ngokunjalo inzalo yakho nebizo lakho kuzakuma kokuphela inyanga ngenyanga ekuthwaseni kwenyanga ngeviki ngesabatha bonke abantu bazakuza badumise phambi kwami itsho inkosi so ke sinanzelela lapha ukuthi ezulwini elitsha lasemhlabeni omutsha abantu bazabe besiyabuthana phambi kukaNkulunkulu bemkhonza bemdumisa ngosuku lwangesabatha so uzananzelela ukuthi okwenza ukuthi uphondo lolu luzama ukuguqula umthetho omayelana lokukhonza uyakwazi ukuthi ezulwini isabatha lezama kuzamele ligcine so yena ke uSathane ngale kwakhona nguye simbonayo ubuhle bezulu uyabazi yena uyakwazi ukuthi ithuba lokuthi abuyele ngale kaselalo so ukuvalela inzalo yoluntu ukuthi ngabi khona yikho kujonga ukuthi uphondo lolu oluncane luguqule isikhathi lomthetho ngoba ekwazi ukuthi kungavele kusingakulandeli khonokho izulu kasilibone kasilihoje so ke kodwa ke iBhayibheli siyabonga ukuthi liyasicazela ukuthi ezulwini elitsha nasemhlabeni omutsha abantu bonke baza kuyabuthana bakhonza uNkulunkulu ngesabatha Ophi ungathini singakayivali siyabonga into engithathekisayo nxa sigqiba uchapter 7 ungafunda Daniel 7 verse 10 usiya ku14 ufunde lo verse 25 lo 26 engapho kubala verse 26 nje ithi yona kodwa kuzaba lokwahlulela njalo uphondo oluncane bazaluthathela amandla alo lokuthi lubhujiswe kuze kube sekucineni so lapha into engithathisa ukuthi uphondo oluncane kukhanya luyahlukuluza abangcwele kukhanya luguqula umthetho kaNkulunkulu kodwa ungafunda ama verse la chapter 7 verse 10 to 14 lo verse 26 lo 27 siyatshela ukuthi uNkulunkulu uzalwahlulela uphondo oluncane ekucineni umbuso kaNkulunkulu uzakuphiwa abangcwele bophezulu konke babuse kunye loJesu so singabi lovalo luzanqotshwa uphondo oluncane uNkulunkulu uyabekezela okuqhathekile ukuthi thina singavumi ukuya ehlangothini olungalandeli iBhayibheli sivume ukuya ehlangothini olulandela iBhayibheli sivume ukuya kuJesu ngoba ekucineni amandla lobukhosi lombuso kuyabuyiselwa kuJesu abesebusa labangcwele bakhe siyabonga balaleli siyabonga kakhulu ngilethemba lokuthi liyaphathiseka ukuzwisisa
incwadi ekaDaniel. Bafundisi nxa sesifika la kuSambulo Nthemba sizaluyelela uphondo oluncane lo. Incwadi le ekaDaniel loSambulo sakhuluma siqala ukuthi zihamba zonke. Zihamba zozibili. Ziyancedisana, ziyachasisana. Siyabonga kakhulu. Ngithanda ukubana ngicizelele inombolo zocingo ezizalincedisa ukuthi lokho esikuchasisayo lapha lesikucubungula labafundisi uma selikubala ngemakhaya likuzwisise kakuhle. Ugwalo ke esingalo esilunika mahala lubizwa ukuthi yi-Great Controversy. Lolu gwalo luyakhuluma ngendaba esikhuluma ngayo. Impi phakathi kukaKristu loSathane, phakathi kobunyama lokukhanya, ukulunga lokungalungi, amanga leqiniso, usuku lesikhombisa losuku lokuqala. Isilo lesi kuthiwa yini uphondo olunjani oluncane. Kasidibaneni kuvikela izayo njalo lokho esikhuluma ngazo lezi zindaba eziqhakathekileyo ezibambe imbali yomhlaba. Ngoba lezi ndaba esikhuluma ngazo zitsho ukuthi umhlaba uzaphela kanjani. Kudinga ukuthi wena lami sikwazi sime ohlangothini oluqondileyo. Unkosi ayibe lathi sidibane kuvikela izayo. Vumani ngiphinde inombolo zocingo 0718 444 196 0718 ithini ngibonga abafundisi abasincedisile ngosuku lamhlanje bana sidazulule yona indaba bayichasise bayichaye phambi kwethu bana ibe sobala. Inkosi ibe lani sidibane kuviki elizayo. Siyabonga.